ronda inoti isano nemo inye kianda nabo kubalikira liuko ase email yabo info.ramcollege@gmail.com. Ndizi TV obwansu bw'omugusi omurubiri okubwatya nigo kuligiraliwa n'ebigori byonsi. Mwanjumuriri ya Ndizi TV ubalembene ase umurubiri umuganone umurubiri w'ubutirariko Jumatano ensa musu ya maroba ase kubatu usanga nabaye aho wasanga n'abasore y'ibiyata nabwo abantu aho babiri bawikiranya ibirenga aho ase ubuzima kuna bitira yo bakomukanaye nyora taribira yo batokwa no zeninga naye asore abo bosokuru asekerengore wikira ase ekengende mara yabona nabokana tubwatia wikira ase mitandao ya Facebook Ndizi TV ndicho asensemo ya YouTube Ndizi TV news wikira ase mtandao wetu www.ndizitv.net atotonywa kinsa numerongevere na inye amatuko atano nabere yewiki ase rero inde nigisekerene usanga n'umurayi umunekirima umurayi obega wikirania ibirinka aho ase nsemo ale asuratu usanga nere kurwa ase abisi nigo tokotonyora mu ase kurwa ase abisi yo mu MC uwabia Munyamatuta emaroro yabono kutoka ine ya kiligo county ya Mirasire kwa tumuroberio asuratu chako muroberio bene mheshimiwa pia mwana muralia. Yes. Pia mwana kingine. Karibu sana Ndizi TV. Asante sana. Yes. Pia mwana. Baide mulibia mbale bakora ase intune tani tumani yango amalieta ayingo na boygo meremo matikwa neti asowe totebya ngo amalieta ayingo na ende odi kiote. Pia mwana muralia job nje samalieta nkoro kwa Matwere Julius. Yonde MCA ase ward ya Wanyamatuta kutoka county ya Nyamira. Inaonde kurwa tuachorwa 2020 nalina soa inaretamu ya ntangane soko wa MCA iko nanjina abariganiria se ward ya Mwanasotara. Alright. Karibu sana. Wana mloko na kweboli ya mheshimiwa Matwere nkana yega na ende mpaka niko manyanga mwaka kiyo yoye. Bia mano nka dige kutoka iga Kebiro Wanyamatuta. Bune wodi wa Wanyamatuta na nche aigando Wanyamatuta. Nka era siskuru kwa nga lirume no anka Nsemo yeye aba yuri bawo na kibali kwa mpaka niko manyanga Matwere yo bose. Bia mano mwaka tatari kwa Job Matwere. No mongna kwa Joyce Nyaboke. Bati go wansu aradi. Go hamna baba yule bana. Alright. Aende nakia ingi ngaki na ibolitwe mwaka 1961 kurwelio ndendo jenga nara sukirima tukatali makenya sana watu anjete kawa miaka nge 60 gayo tintemeti ibondo kina mwekane mheshimiwa wakati wa corona wakanabuta kwa nyama kwa mimi kili lakini ndio kwa ibitenga kinga kichili Kenya yako nyama possible angabu walengo ibo tukwenda kwa maskani ya rabene kama mheshimiwa kwa bete kuibo kinki kwa bete kuibo nakia yake mwali kama nyantani mwa watiri ntose akinka ya yake kero muntu nabwate ubimakineire ndete gotewa ubimatokinete no ubimoboke we family yenke tabwate kinde lakini aso chinguru cyanya sawo ito we have come this far igona bandete gotewa na to niboira se family ya sekegima kiagara
abantu tukinete nyumba yesasati tugache nyumba ya kenyoru oso bunyansi bw'ekiguru ukinete aswe bule otwera kigima amakonda kulia sasati kabisa kwanya aligo tonya gururu lile ine tu kabisa lirabu kirona mtete gotebanga twarura satambe lakini nyasawe tono muye kyaro tusukirie bono yeah bono imaginga nturire ya maho mabwao tuchingana na ntosomete kisemi chage chini yube tu kuchaka ne ko kuchaka le sulu yo oroso pia mono muralia kisemi chana nchakirete skulu kulirumi primary school ona chakirete ngakora matemwane akirasi sano na ibiri 1976 nganya saga nkonya ngaita ngasoa skulu ya Kiabonyoru High School ngasomororo ngakora form 4 ngasoka ngagenda training y'obwalimu after that, before that nakorete A-level amatema form 5 or form 6 ngakora school ekorokunga Kapkatet High School ngarwororo nganyora 2 principals and so subsidiaries kasi ngajoinie college y'obwalimu ngayenda Kagumo Teachers College sinakorete diploma in education later on ngasenga umwalimu ngasoa Nyangowe Secondary School tukarekera bono asense n'ibitare twaso yes abari bandisi timbara bikomanyanga umushimwa ajya ko abatwosoma nakiri mabwari abanda doda ngantu asomera bokom none fees yali gutokera bokom iriyo matengo akana twalenge fees primary wakane pound ya ko bega siengo ikuri pound na nyama tukabona tibesenge pound ono matuka ya engeri buyo yengakie because awayali gutokera bokom so ndade whatever tusomera bokom fees yali gutokera bokom ndade ko nyoranga twara gotora mauga ngine ya mauga twabate masaba twabonga masaba union ya sama mauga aliko kole mwa apimwe so ya tire kibiriga igatwa kwa kibiriga farmers cooperative society ya mauga every Sunday ye karo kale kukiamka ko nyoranga lero na mauga to gotora otora mauga wikire na wikotora mauga wichurie chagara ya aye bwika na ndo igatere ibona bayange gasiengo ngora kinendo nateba saye no muya mauga ina bana ro twale gotora atosomia ama bisa 12 utaragende school boikora agendo gukura yatigarete onyate mauga yale mwatorete nyatigarete boikara no mo kubokera mo make sure mo aratorire motigira we bagenda te gukura mo makumya ko chi school tona bayarenge ko gasiengo ngora kinende tato tabanya saye no muye kiagara otosukiri na baadaye mauga na chai njache tegacha kare chai acha onero wale watole chai kabisa ukuboka saa 11 watole chai kabisa hiyo kwa mwenye uchi kwa saa 1:30 kwa maka ende skuru na wako ende skuru utalietikende utanywete no ne chai lakini amatukaya mwana watebanga tindali chai tindali umugati tindali lindazi maka ende skuru lakini ndeka kiria I think muna chinga kichialenge watu waliko konyoroba kwa musana bo kwa ndisku kutaiko no lunch lakini mtu wale complain kiara mtu aruja stoko na ende yalinge right yo maitenga yato kana motokoli nyankeyo bas na karungoli kwa konyora konywa karungoli kebete baadhi monyoro ene rungoli yobali munashukuru Mungu akareta hiyo ne rungoli yo chibando mokonyi igora kindete gote bangene sa numya Bible mbatu gete chombe konyora twalenge mabera twasiwe twakagera tukabyuka bwana mwanzo mreli ya mbizi TV mopele kusanganire mheshimiwa MC wewoda ya umenya matuta wote kutoka eneo ya Usimgrango county Nyamira uyobera kutumania amani na betera ukina agenda asi school obera usana nje amana aramande ase kusanganire
media YouTube DZTV News kwethera asunta www.diztv.net asoto nyora chini saa mirongo ebere na inye amatuku atano na bere yebi mushimiwa asinge ncho tutanaenda suntima konke kuyekabele kukonera amangana alingiti chisebe nduguwate abana bagenda tosoma chinga kicharamono ega ndaye turugo semi wabo chia asibali ngada wacha una wate amangana tumemwa kinyerete kokokomo mbale konyora na bombe gebaendete baendete witara amakumo manga mami abantu batobati fisi baka bono gabaruchinga aho mwa wabere wikira enzinyo mbuse mikyo na kuru wabo chia sabana aba beguri babo nabo yona kuru wabo semi njene no chia se abari pia mono moralia onda tentere na bana baitu ditanga ngigima bamanyenga gosoma skuru omonto oita matemu chikobikyura abenya sako bangirete oikabwe sama somo abana soma mukuna batebunga mwenda preps mwagenda yewe chi weekend mwasoma erua soma somo kinge wewe cha lioka igese sani kwa nyoro umobya oika osome kigima ende bweru asama somo omona na mayo ko igorere bisieri ria kabere ndaitote baba mu baitu eru asoko koremeramo jena nabo muraigwa bari for some time abonda ite ba okwirwe karumwana werwe tasimiro yawo kora iyo kai gokoreka no result sekara chigoja nabo konyoranga your area subject area yo montego yego excel otherwise ken gego jari yo kaigo ge gasieta koliri digo no onda te banga bari beto na baibuli na barabu beru basomya abana baibuli beru basomya abana eke baka na chihe baka ne fees na inde bagurira abana ebitabu na kuba environment erengiya bataikoharasia abana kera baibuli mbaro mubulia kwendo otinda marobo choga abana ko bagumugurwa bagutama uji bagutama baji wesiekera lakini tika baibuli batwa ubwanjania sabana ekero none kero wako bagusanga abana bako bafuri kwanyora abana bagukina ese atmosphere ingia Manchego leo DZTV hapo ndo tukogenda ase umutumo ko intumbe tani askole kakao tukulena tokanda kusanganire MCA Wonda ya nyamakicho kutoka ya West Mugirango county ya Mira Julius Matwele tokenda kusanganire amgana mangi ayendete unabeleka ukina wewe wikirania ekerengo kile kwa MC na wewe abula tegotia ase abamenyi pese sio tomasosuka asenge njo ikiagara ini kali kami pun nak dengan urusan dari asli Marboga ya. Ine kwa beri gukuria chimashini chingia echura tumeka semirimo yao bono lichi yao na lieri etuka ya Gusi Star Shop ebyo gotoke miyomo chokisi nigo yakoletere chimashini chingia echo chikutumeka segeka asirigo lirigiya niko bakone chimashini buna bono chikinga chi electric motors chi generator air compressor water pumps chibetri demolition breakers submersible pumps welding machines chimashini chogosona car wash machines electric routers diesel engines lawn mowers total tool and machineries chi engine egatie chimashini chinde chinyinge batalira seduka yabo imeyomo chokisi asebali nene kurutinsamu cha kisi kogenda Kisumu azamagacho Agusi Plaza ground floor room number 6 wigo urusege runde nigorore angene bengi ya Family Bank imeyomo chokisi na boku bakirisi migwetera stinamba chabo Gusi Star Shop nedukore gene asoko gure bintu bikutumeka sege kege tambe asiri guridense agerera Mantumelia DZTV kwa nene sentunda ye intunda kabire imiyumo roberio kumugano ne roberio kirakira tuko Jumatano ensa emo ngenusu ya marobo basuko batuko sanga na watu au babero ikirania ibirenga au se uruma se marobo bono para tuko ya sanga nere omo MCA wewe
tinsa mirongo ibiri na ine amatuko atano na abiri y'ibiki. Mheshimiwa, karibu naende ime y'amarwarubono ase umurubiri umuganone sitwabe tukusanga naye amagana amani kima kwa leo tabenga unako tukuyuru kwenye school na boygo tobe tukusanga so wenye ama ana mmoja yule kama alingitise. Mheshimiwa, kwa tabenga kwa genda kwa form 4 na form 5 ndo wa form 5 na form 6 kwa level kwa tabenga ngode tikie kwa chitewa Karonga so Kagumo Teachers College kanyora diploma then kaida nanga umwalimu kaswa kusomea Nyangowe Secondary School sinasomea for about 9 years 1986 cover for about 10 years karena beta Nyangowe for about 10 years katiani beto mo deputy principal Nyangowe Secondary mpaka nkaitinga ngakeya moni mbete acting principal at that same school kumako later nkaba transferred to Kibirigo High School sina beta for about 7 years kuru Kibirigo High School nkagenda kawe principal school ya Mariru Secondary School sina beta for about 8 years nyuma ya hiyo ngaswa siasa ya walimu bakanchora ko represent a division to akurunga Kibirigo division by then lakini leitanja ide karusuo ekabanya Mira division kati ya igago to genda to no korera walimu ngosomia Kibirigo High School na ndende mo tenelibwa walimu ase division oyo ulingoro umo secretary wa walimu ekiombeto ekoroka na Kenya National Union of Teachers KNUT agasira the late Haruni Mweberi Mwencha kamwe bali asira tugatwaro oyo ulingo mwakonyo ye Richard Kibagendi agatake over uno acting executive secretary na nche abaraya batwaye bakora komo bakaranga ni mbwata the ability yo gukora bakanchorambe umutenerio moke usoma secretary moke bwa balimu asi branch yetu ya Kenya Nyamira branch so nkabora matkomaka chikora chigakwa Kibagendi akaba confirmed muno mu executive secretary na nche nkachoro muno mu assistant executive secretary secretary ya choruma te yako full time office yako office yoge yako work school ogenda ko office mu assistant yera bako ko mokonya siriare akaru mwalimu lakini yako na mokonya so twakore mirime yo matukatari make ngachankarwa abu ngachalirumi karukibiro ngachalirumi ne principal among principal still and ndo mu assistant secretary kero oyo mintori jadi Kibagendia agenda to the national office ya NAT ajiko mu assistant treasurer na incha walimu bakankinia bagandeyona yo ko secretary so I became full executive secretary of Kenya National Union of Teachers Nyamira branch na served for 5 years. In the course of serving abalimu nga develop interest yo kuligia ujumbe wa West Magrango. Yes. Yes. Una kiekwa ro balance igatiyo kwa umwalimu na wekoba official se kwa umuteneteli kwa balimu asekyo ko bagera witera na actually ndokira iga no kwerwa okole mirimo yao ari mbega ronde Kibirigo yona ari kubuka by 6 in the school by 6 in the morning in the school nasomia bana and I want to thank principal Ngoro by then na chakaritaya oyo mento Andrew Besora Nyakundi erukabire principal na ritaya ku Kibirigo High School angeto busuburu biya kabisa because narego ko kolimero yana by 6 ni school unde na kolimero kabisa una hiyo ikasa 2 saa 3 iga na chire kera narego ko osomia bana in the morning na akora na bachi assignment
Ika saa 11 ya marogo na naenda na back to school. Naja na maki vitabu naenda na handra abana naenda kurara na saa 12 naongoleka naende school. So there was no single day mwalimu principal complained about me because na wanale okolega siane ya class work nakora naenda na maki abana. I could do my work chinjira ya onspi na balance ya kabisa. Hizo mshimefanya yeah. Hawa ndio wanabodi umheshimiwa na matenga. Okay. Kuna mwende kote wanga Nyasaye nankonya tani mbwate family. And they say behind every successful man there is a wonderful partner, a wonderful spouse. Hiyo Nyasaye nankonya tani mbwate mungina na bana. Yeah. Yes, nyanga kikiye se mheshimiwa kwa kutoa tekeleza twalenga ngakikia. Well, nanyo twalete around 1989. Yeah. Nakolire skulu, nakolire kosi y'obwalimu, nabeire omwalimu, omunywa metekero nde mbwate gasi na graduated from college na ngakora ebintu byane. Okay, by the way, siasa tuligote banga nimbo mwana siasa. It just comes ukwenyora because maybe abantu bakaba mistreated usikuwa rangi ndo gitenge koliri wiya koranga nale Nyasaye se konge opportunity ye na bongo push ali nale gokora iga kwanya wa develop that interest ekero naendo bwata basani na friends and relatives kwanya wabao gusumanga ndo gena ura akole bono kwanya ora kwali wa twale interest yokoli so oso kwa na siasa kuna nabate no muraibu abali munarenge ono gotuko na go interact na abantu konya bagondenga ligyo bujumbe na batoko kwa so ngadero interest in the year 2013 alindigete chikora chintanga ni cha West Mugrango indigete obujumbe wa West Mugrango ase chama ya tore gulunga for old people erona inere ticket na tumete nkali chikora cha 2013 ande de banga antoa mintumba mbwatsete biya rojo kana beta namba isatu yo na temete widoba jikura chiarenga over 10,000 votes yeah diyanga etu mujumbe ke Samia Olengororo Samia akaba number 1 umuntu wakati kwa mheshimiwa Mochuge akaba namba 2 akaba namba 3 yeah kana manda ete kwa siasa yana naye chagete hiyo nkali 2013 kawa second runners up 2017 kaligia kurua se chama ya ODM kaligia nkaiwe tiketi ya ODM and then karonali chama ya ODM nkanyore ticket ikabe bahati benga onkolia kubujumbe no mheshimiwa Nyagarama Karomo gavana tokorwe familia ya mwana Nyagarama so abantu akombanga yotoko amatwero bujumbe na Nyagarama mwabole omo gavana so inero yagarete edoga perform dismally but I want to believe Nyasaye nabwate purpose yake yeah Ora wichae ambo chagete ekeronde principal room secondary school ande principal ngonya bantu baminto bago teba factory yeito ngoni wiri performance ya abeire nke twachire kuligereria twaroringa tikatogotene niorigie chikora cha director kakane abantu kabade no nche ngondo mwalimu ndo muraibu abalimu so there's no way na nimo ndengandigie emeremende yo director moko onde bade bayaya ntuguna tuwajire bakora research yeito abantu bade birenga matwera abo oliera na batoko mwa
so ngatega bantu baminto ne mwanjire nchetindo jinga nere wise lakini ko mwanjire ne tigantem actually tukagenda chikura ngakikura chai kubekwa Mlolongo chikura cyane twende school ko ukabati primary school twabeka Mlolongo nganya abantu bakombekera chikura cyonspe so nabona abeto mu director iwa this was in 2002 2002 and abeto mu director karuna ike factory na ende aba director bali ngororo bakanjora nkabo munyakirugo for about 10 years korwabo na kore gasibu director for 18 years miaka 18 and I want to and the work abantu amindo ba Nyamatuta ngambia mono particularly zone ikorwa ya Nyamatuta zone asema ngana yechai ikagere miaka 18 bange meremo yo director nchembandu usetuno neli tukelemo chikura na aliko bolia banga chons siaba na siasa baje baso mwana nduna kwa na joro no gini interesting angoli yande siasa baje ba sponsor abantu bande baba gure bakachombe bako banyaba I remember yo mwana gure chombe chikanyenywa lakini unfortunately kajikura jabaro kanyanje na hairi so amonde tego tanga abantu aminto Nyamatuta nabaya bakanga bangete miaka 18 nkona wakorera sirio kaiga bachigo chako to kuligiro anyora na hairi bigo chako bangakera yona mungura leo abantu aminto ngambia mwana wodi ya Nyamatuta kutoka ya West Mugirango kaunti ya Nyamira mheshimiwa Julius Maturere leo sana ni kwa maana mali ndio tunachukua somo tumokomke leo tuchukua na tuchukua sana kwa asimu igoro yekero ikasete asama tukamo nega ikiro kwa MCC kwa tuska kwa ndio asimu kali tambe. Mpendwa msikilizaji, ni Daktari Mama Nakaima, daktari wa mitishamba, daktari kutoka pale Ukambani. Kliniki yangu ama ofisi yangu inapatikana pale Kisii Nyamatalo Junction. Nasaidia kwa mashinda kama vile ugonjwa ya UTI, kisonono, kifafa, tumbo inakusumbua kila saa, kichwa inakuuma kila saa, miguu inakusumbua kila saa, macho inakusumbua kila saa, na upande wa kizazi nayo nashughulikia. Yani wenye wanapata mimba kama zinatoka, mwenye akona infection sehemu ya siri nayo nashughulikia, mwenye hana nguvu ya kiume nayo tunashughulikia, na upande wa ndoa yani mapenzi tunashughulikia wenye wametengana na wenye wana yani customers kupitia biashara yao nayo nashughulikia, na mashinda mengi sana. Kwa maelezo zaidi ni 0757 102581 0757 102581. Karibuni kwa kliniki. Mwanchumulia Undizi TV margo ya waniwele tengera murubiri w'umuganone murubiri w'utekrifi Jumatano enza ya mwinusia maruboba kwa tugusanga n'ababini aho anemono igoro yirinda aho baberwa wikirania asema bagabo no tugusanga nere mheshimiwa Julius Maturere tuyore mu MCB wodi ya Nyamatuta kutoka ya West Mugirango county ya Nyamira. Mheshimiwa tugusanga amange naye kwa kutetea una kwa watu kina kugende skuru kubora ibuao na wigo asibu kwa tutaraenda umutima kwa kwanza igoro yenjera kwa bete umurai usomnya kirugo good factory area kirugo ase orayo onsiritani ndinga kiko kwa bete wikira akero muntu okora public yegasi abantu ngutwara bara magani yao lakini asibionsi nkiringa karokorera abantu watema guikerania okogani kwabo na kubakorera otari kwanjiriria so karona arenge musekretari wa balimu ndagitentebe na koreta balimu emirimo buya okarore a unionist
kero kore mirimo yo kurwanira abantu no ko enishwanga abandi bali mumbali kolewa by abantu bagurukunga education officers bonyorole bakolega abalimu banyoronda ko transfer left right undo influence transfer y'umuntu adeko anyale ba station geta acha oyate koba ebintu bune bisongo temana ngurwanira abalimu baitu ko enishwanga there was fairness and justice in all the education sector, or rather within the education field. Asinali ko kolera abantu baitu kwanda twaende prize awards twayatara chikuru chetu twaenda matanga twachikotindeka abantu baitu. So na twalete a field, and I was able to touch most of the lives of our teachers. Igonde todo na anda obora ibuane bantu baitu nyamiro nditayura tebe na sumbogete ngote manale ngo barwanirira une principal Yerirum Secondary School ndaite goteba na korete na bete nebati kurwanire school we karonji tororo oyabwate abana 25. But I want to say Nyasaga Nkonya, I mobilized the community, I marshaled for their support, their leaders, Navarai, Unumo Jumbo, Ringo by 10, Navarai Vandi, Navaringaba Councillor, Tokabwaterana, Tokagaji school from scratch. Karonguru school, it was a double stream, the school, from 1 to form 4, there was over 480. So Ginkor Waroro, when I take the school, we have over 8 classes. Kagacha a laboratory, Kagacha a Robert a warehouse administration block, Jina Yagajit. So on the Devana, I Nasana Konya, and Gaveke School Yoboroso, one of the Konya Vanto. No more director. Wakolera Community Factory that they were having a sign konyete. I know Mauricia and by the way. Mauricia we can say Itoya Adventist, can say an Erirumi, Kebrigo districts. That they would have a Karuna Soto director, a company, a bonus, and to value the Shringia, Amoni Sumon. I never go to Wakoma, Wakamiokia, director Waringo, Wakavaseri, Wakajana, Wakavas, or Kadia Shringi. But I want to thank God. Nana Swatega to Kapata Nava director Wand, Nana Vangete, director Vanjo, Nonchumunya we board. To what Nava Coriegas in our management, Nava director Vaminto, to Kapata Navia Capsa. In a short period to Wakini factory, to Garia Singikianda, Jigaja Comunevere, 18, 20, Karondwe Toro, the highest ever paid bonus. To date in Barabuna record you on a committee a bona Kevigo factory in Gakana 34 shillings and 50 cents. Pakavona in a record yet Nanjina Canada the highest amount year bonus. So to date in Error, and I want to say Yasan Konya the factory Kava liquid Konya Waidwa Tevin and Goja Varivajigore. Lakini ni Nyasaga tokonye factory mbiere abantu aminto actually ndege tukende kagara abantu aminto baganjora wa MCO bombwata bonaiga nasenye njoa bana bali koinyoranga na bagajire tinyomba abantu bakagura mabati bakagajire tinyomba bakagura ji mattress engakiyo bakana abana ji fees and I want to thank God engakiyo abantu bali kuri bonus omnyogi ji beso deposit school abana bagasoma so no monde debate bangomana nankonyete ngakora abantu baitemeremo Mheshimiwa Wadana Ngwachire College. Yes. Kulinda kwa msingi matenga muteta masomo. Yes. Kwa noko mwalimu wikira singa kichi yako na muteta masomo. Yes. Wiki toka mentera masomo. Karondo ongokolera KNUT kendo mo secretary. Na chitenga so University ya Nairobi. Bakore degree, Bachelor of Education, majoring in literature in English,
ngakura, and then later ngasora na the same university ngakora masters. Ivo na wondete kote wanya sai na nkonya. Ndo chituko kumoyo. Na yekere kyo kwa MC na ndo na kiko kwa kwa so kwa kwa MC na. Minto mbiro mutaiko banga. Oja kwanya wanga nyasaye bwanchire okoigorera unatagete. Because there was no single day na alengerenga nindigyo wa MCA. Lakini kubwatekana na siasa bune yako genda. Karo chikura cha 2022 cyo wakwa. Konyora bandu ba minto babande bingano. Kere liko na rura mangana yuko director. Kera matiangi na alete reforms. Adanga wana reforms ya biro bandu bari ba umuntu okori yuko director tamu ibere. Kaya tamu ya mwaka wa 3 years ne tamu ene 3 years ikon 6 years. So matiangi ne serikali ya rengo by then bakatebanga onde wensi okori tamu ibere ta okori yuko director. So bakatarusi bari tu alengo office unilaterally bakatebanga ba director bonse bakarusi ku Kenya ngima na injire ne ngatoka in that team. So bandu baminto bamandenga aja teyo kobera siko tigatokorigerie kero kerao kore kyo MCA kaudhe njosi no bujumbe na aleko liganda ino ayewa tokorira mangana ye chai kwakora mangana yo principal kwakora mangana ya Keniuti wose ni nduto komanyete njwaye na bodoko to ko kero kyo MCA reason ndi yaga tene linga bantu aminto batenga kwali wanja twali koli ginche no mheshimiwa Steve Mwaka no yo minto ngoto antu akatebanga osini njo mukurwanirira mwali wanja bakemotige na bobo kerweke oyo muina koira dikora ja West Mugirango jirubo Kenyomba. I'm sorry to say this, lakini that is the reality because sisi kuri no anejira cha last time oyo mwa nyorete 17,000 yonde Steve oyo ndaka nyora 16,000 tokoroka Moto Rogers no yonde kemosia kanya 15,000 ekero yake okorigereria kero monte stronghold yae kwa konyora nyorete highest. So chikura ja West Mugirango jiwa to Kenyomba bonene. So abandu bamindoni bagandenga utari wancha otige tokorigerio wa MCA okore na ende toroje na bako okore kiagara no to understand it kwa vere na intwe na bako understand the dynamics cha matuta maya. So I swallowed my pride abandu kawande birendo matero kwa David na bako kwa na bako kolina. So bagande birende karanga kono tigango ngitabe muna batagete katwaenda chikura kanyara bangeire lakini nami nyokete kusana paka ngaurue ticket ya ODM ngacha kogenda independent. By the way ondo mo MCA wetrecha independent as an independent candidate. So abantu bamindon anekra na urue ticket ya ODM bagandebia into otoda edo ko emere I make sure whatever the ticket. Fortunately a window ya independent candidate anja ngoro I went ngachore ikimanyirire kiuma ngachande yo matuta bamindo mata wanja ndusie kenyambi kiamanyirire nyamatuta ando bamindo ganja bakambikira chikura yo na monde testing back irimbi amara nyamatuta bamindo batebinga I'm proud of you. Isi sumo shimo wa matendo na okachoro kwa MCA ni tunda intanga lakini ndo chebinto bibere bitatu SMS ndo chika kombe tumani yangu mbili bitakoto na last camera mesa tingeti nkie ko watigora bia mono maralia ekero 2023 katu akordo tikura chiwa MCA in the year 2023 ndo akoreta bandemirimo ono njengo ya wanyango tebunga body kwa Polster rankings ya kore research yae kawa kore research yae yabo ngobatumeta abantu throughout the country bakora research in every warding aseti counting Nyamira bagajana maju bagadanga buna twakore utafiti yaito twanyore ngo muntu kwa mentioninga na kore gasi bune ko moja ko gutakerwa no mheshimiwa Matwera. So mkarangirwa ali nakuru nkaewa certificate ne timu yego kunga Polster rankings certificate of excellency in the year 2023
ninche na the best MCA in Nyamira County. Ngaire biegwa iga certificate ya ne magi iga vekire ti alama cha Polestar rankings. Na on top of that ngaire a trophy iga na Polestar rankings. Nereye Korokending, I was the best MCA in Nyamira County. As a Kisii County, na roja ayeto yomintu Steve Arika, na Robert selected as or rather awarded for being the best MCA in Kisii County. Mwachumbe Mbizi TV yote ndetuko sangania Mheshimiwa Julius Matoero Romo MCA wodi ya Abone Matuta wodi kutoka ya West Mugirango County Nyamira wodi usangania njo amange asema maika abeto kinga nigo abela kwa egekombe na wodi bintu bikora kinga obera wikira na kwa MCA wodi mu korengana nekyo mbekeli ya Polestar ranking asu korina mukoro tubato transmutandao yetu Facebook Ndezi TV News Digital Assets Media YouTube Ndezi TV News transmutandao yetu www.ndezitv.net so unawotonyora asi na rokora yabo Mheshimiwa mbindo kie kwa wewe wikira ebikalerana ukaiweka egekombe kina wewe kwa certificate Ntete abantu bamintu mbiyamone kiagara twabwateranire gese banchora nambe yemo ndete otebanga oboeranio bya nabantu baitu oba close to abantu bamintu kero mwata makong kero bwate mega awa temine definitely ngo mondatu aroba ko ngogenda ororo nayo nari gwakora iyo kona abantu chinga kichons so nabire n'abantu bamintu bakonyora makong na onde nabarabu abagotwara kinyange ngamotole atso sanga kikanisa na otole mechango kikanisa gweta na otole we are ever with the people kiriya kabire twatemire gukora amagendera listo kunyara nonye budget yeko moja ko ben kumwake twatemira stwaye kunyara nabona narosi pare kurukwa Osose junction ya Osose utiro gende Osose primary school angeli yangano bomojo Chief Justice Maraga ode urugweta igo jo soka konataiga para nirali nali ma about 2 kilometers and utiro ugango utira igo gende Osose igo so ya made about 2.3 kilometers nere bara intanga nalima pale ndre na Rosia nere Kibirigo Junction ogende school yako kumubamba primary otimbo ogende Nyamonyo buying center otambo ogende Nyakiminja secondary school Kibirigo ne market ire ndaruke ya very cosmopolitan so karona kora consultation na public participation abantu bagatebangi pare ya Kibirigo Junction ogende mubamba ogende Nyamonyo okorere Nyakiminja nabegwende kuri mwegera abana bange no bali day scholars no bakurwa baminyoka ali basomara wabairana so narosie baleyu bali narosi ne pare kuruka batia ogende Nyangweta Nyamuronge buying center ogende Nyangweta ogende Kiambire yakonyira abantu sana ikera ndo kingalera abantu abange no bagweta bakogenda Mutagara bakogenda uchi umumbu astukuruka Geta so nabere pare amana nondoche abantu muna gweta bali guchororo amasomo ndoratigara magega my schools are doing so well school na Kibirigo High School is doing very well school of Nyakeori is doing very well school ekorokwa Chiabo Kenyoro school chiane secondary schools mbechi okora primary schools ngo chande na umira bali bana twakwa na barabu ngo sponsande chilanchi in the schools ngo school ba bando kunye moiga na bagorera ne chingende na bintu bisiniga bana lanji bana bagenda nka for examination classes bana bagenda ka lunch time baragira ali school baso ibras baso agosoma and ngo sponsor a few schools say breakfast and this is exactly what I'm doing for the people and I want to believe nimbangite ndore nimbwate program yokurwa ebichuchu chiase groups
chigurubu chiabangi na chigurubu chiabasae no ne chigurubu chiabagaka so long as we get biyaga oje to twabarangeria twabakwanira twabunisana kibakorende bicucu ebi twaba bicucu bya 3 weeks 4 weeks bagenda bachibotuga. So these are all measures chote maokolera abantu baitu kubaembawa egere bakore mirimo youths baitu ndete ko promising kona kubalige litore border youths kuna kubatema turega tunto wangete 1 or 2 things and I want to believe Nyasaye karata obo moyo mtu bakolere taso kunyara kido chikora sinjoro china hiyo ndio ya ile kutunyokia kigima na tuwekerenge bikia kyomali na boyuko obekwana ila timu ndio yetiruchi wekeranya asa mengi bensemo ya watu ya muno muralia wodi ndio wale matuta ndende bantu ba mintonga Nyasaye karata konye nto ikrania lions tu abalire teira onya nto gwikrania nto batebie kiya kongire ne gitarakonga anene mono ebintu bikorukwa enseme korukwa yechibara hotetemba buri bale merliake kiagera miremo yo koroschibara etagete finances na inde to ikoimo kalero de ngan kole mande bara gete ni program ero yo korwa because we katogenda assembly to karanse executive rate budget to so ito karanse une assembly to yirigereri na inde to batomere to bate kora correction here and there to checking a budget ye to cross good ni kirane to the requirements to kora kai si to je kirana to iti budget ebinde yuma ko ndabitangaswe ebara gete nkole mukire classes nkole mukire cha ICD na machengo maybe totaete kole mebori asegete ebinde byo swe procedure na error government wa mindo tole merani totaete kole ta maje skuru ya Kenya secondary ebo neta kire kole mo taite wa Kenya sangambia mono na to ebo holie kole mwere Nyabisimba primary ando wa mindo wa Nyabisimba o menyete kigoro igoro na maje wa kigoro bacha Kenya ro chima hata bacha kurusia machoro lakini bori yale metoro wetera soko konya kwa Assassin Company Limited company linjaro ngati give back to community banjete do dara no mujumbe korra boho nendre kole mobono iga on top of that korostora machi Nyageita water project korukungaliru Nyageita water project ene project tuachagite mne community tukagache baba usroach no tukagache etangiri yaro tukonge sample tank tukayaga rochabu tukacha roro tukagoro mugonda sigete stubegete reserve tank amacha ya trimbo ke bae gravity on top of that ntobuate Kenya magneto etobeke boholi ndororo amachinare ale bosose aruete ramba ya gutirimbo kabota to share no mo MC obuchora amacha iyo ae wabantu bocha bosose area ya bosose mata abantu banywe nechibara une ya Kenyerere Nyainobu Bokimo ebara une ya Kenyenya ogende Nyabisimba igoro ebara une ya Kebiri turning point ogende Kenya bongere ogende bakamata stokuruka migingo neta kire koroswa ebara une ya Kebirigo kumaliwa utirimbo kogende bakabundo mate roche kaparankaro akabesana gasumbuira abantu gatagete karosiwe igabantu bamindu ndako lire iranga ayon sintokole ebara irokeye kurwa nyabara ibere ogende Kenyoro secondary nero nembesana utirimbo ko josoka bokimo lakini nende beyond given time muntu bikole yo ndo bamindu manyanga ne budget go dictate nere kogera twa mahoka itabwa turakine nende tusabirane Nyasaye kara tugwire ayonsi nakoreke it needs time. Alright, ndio mwana mheshimiwa asinge njo wanjera na gusanga netu na Ndizi TV tebega kiyo mwelio we going to stop kwalingani wota nyama ime studio we kwa rekotoera amange na ugotoera kumulekere wali haki ogenda tokora amange Dia mano moralia job
nya saba senye bia mona so gutara ponya matuta ward ana negenire nga ni uri birangane byaito bya abantu baito ba understanding bagenda te kokorerwa na inde twandere ko botera na kima bia mona nya saba senye. All right, thank you so much. Visiting to Sanga no MC wodi ya matuta wodi kutoka eneo la Mugirango county Nyamira sale watu ya kama na mali babe kirania na boyo wana mono time ya wodi ya sale kwa na hiyo yemeroderio au ni matina kalina no mugano ko maiwa abange be mo abero mo wesemia anno mono kwa ase mo no oye asigo direke ke musike ile kiende ile na kinama na uskoro kwa sekere kemo kutia ase kiende ile kana kwa job maangi tingwe wa kumwira ile jamaa na yote yote kwa tanere kwa kichiti wewe na marioni abera wekera asente wekera na kwa Stanley ungie kiwekera weekend na watakile uri ya ime ya DCTV na wo wansu